Umutwe wa M23 washinje ingabo za Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kugaba ibitero ku bice bya Busumba na Rugogwe byaguyemo abasivili basaga 17 naho 14 bagakomereka bikomeye. Ni ibitero byabaye muri iki gitondo cyo kuwa 25 Werurwe 2023 mu rugamba rumaze iminsi ruhanganishije umutwe wa M23 washinje ingabo za Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kugaba ibitero mu bice bya Busumba na Rugogwe byaguyemo abasivili basaga 17 naho abasaga 14 bagakomereka bikomeye. Ni ibitero byabaye mu gitondo cyo kuri 25 Werurwe 2023 mu rugamba rumaze iminsi ruhanganishije impande zombi. Iyi ni Bwakeye TV News. Nshimira abamaze gukora subscribe kuri iyi channel, ariko nshishikariza nawe utarayikora kuyikora kugira ngo ujye ukomeza kugerwaho ibiganiro bitandukanye tugutegurira umunsi ku munsi. Mu itangazo yasohoye M23 yakomeje ivuga ko uretse abasivili bapfuye abandi bantu bagakomereka hari n'abandi bantu baburiwe irengero. Yakomeje igira iti kuri wa gatandatu tariki 25 Werurwe 2023 ahagana saa sita i Bunyore izo ngabo zasenye inzu zisahura ndetse n'amatungo kandi zikora n'ibindi bintu bibi ku baturage. M23 yasabye ingabo za Afurika y'Uburasirazuba ziri mu butumwa bw'amahoro muri RDC Aircraft n'itsinda rishinzwe kugenzura ibibera ku mupaka IGVM gukora iperereza ku byaha birimo gukorwa n'ingabo za Leta ya Congo. Iyi ni Bwakeye TV News. Ndagushimiye amaze gukora subscribe kuri iyi channel ya Bwakeye TV News, imwe muri channel ikugezaho amakuru y'ingenzi muri politiki, siporo ndetse n'imyidagaduro no mu Rwanda. Ariko nshishikariza nawe utarakora subscribe kuyikora kugira ngo ujye ukomeza kuryoherwa n'ibiganiro bitandukanye Bwakeye TV News ikugezaho umunsi ku munsi. Ciao.